Yes, komeza ugubwe neza cyane. Bazaniye inzu igurishwa mu karere ka Rubavu kuri Petite Barriere, ndavuga ku mupaka muto w'akarere ka Rubavu. Iyi nzu mureba ifite ibyumba bitatu, salo, salamanje, salle de bediri, ikagira n'igikoni kiri moderne, ikiri hanze n'ikiri mu nzu. Muri make hano ikibanza turimo gifite ubuso 540. Ushobora gushyiramo inyubako ushaka. Murabona iyi side iraha, iyi side ishobora kujyamo inyubako ya etage cyangwa kadastere cyangwa ikindi kintu twakwita inzu ariko gifite aho gihurira no gucumbikira abantu. Hanyuma rero murabona neighborhood dufite hano ukuntu iteye neza cyane. Ni ahantu heza kandi ubona ko hafite iterambere byihuse. Ni ku mupaka Petite Barriere, kuva ku mupaka kugera hano ushobora gukoresha iminota 3, nayo ni myinshi ukaba ugeze kuri iyi nyubako. Tugerageje gusobanura iyi nyubako ifite amakaro hose mu byumba, ikaba ifite plafo ya rangete, kano kantu k'imbere twita ka balcony karameneye, hanyuma ikaba ifite amabati amwe asanzwe yitwa Dumuzazi ariko yayindi ikomeye. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bwa toiture caché, ifite byose bikenerwa, yishyurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 500 ku kwezi. Ndavuga ubukode bwayo. Urabona ko ifite fosse ndende kandi yagutse, kirana igikoni kindi. Hano rero turi kuhagurisha ku giciro cya 90,000,000 zuzuye. Tukaba tuyashaka yuzuye, harimo utuganiro dukeya cyane. Ndavuga kugabanyika ku biciro, turagabanya gake gashoboka. Kwandikire cyangwa uduhamagare kuri izo nimero rero muri screen zawe, tukwihere iyi nyubako ifite ikibanza nk'iki cyagutse. Ibihe byiza, turabakunda cyane.